Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka United Democratic Party State Youth Wing ha ka Artrik Urisau Arajar Arpulai. Kalapan kop buram i hebret mansa na jar ibala job bat wanra nam wanra buram ya ka jela ha ka jingya kop thokon. Haba ajin kran ha ka ni ka jingya lang. Na ka liang ba titos kan ulong ba ka ni ka long ka ba pinsngaw sarong i ka jela baro ka way na mardang ha karta ka badang kat arsnem ila tho i ka kot ka ba kerteng a hero's destiny Evelyn. Hakani ka jikpen kop buram ka balap lang ha office rekam ka seng halai umkra layadan ringkat lang uba PT Saukmiu MLA Barim Kamaulai constituency uba Eugene Son Lingdo MLA Barim Kamauplang constituency uba Titos Khan MDC kinongkit kam ka seng ki bahayi hasam haringkat ka kemi baru kupa jong i hebret mansa na jar bat kiwe parti berkawai midon hani ya kaman IMCP bagi berpau yang jeng susarong tajumi ba ikun besai jumpi ba kata ba tangkat asnam lalapan tho yang dikuat kepala itu dah ketika organisation kepala kabalong world organisation ba cukup world ban tho yang kuat tang life sosni buat ni tho kuat Islam di benai mo ini tho kuat tang life sosni jadi kalau kecil muslim yang kiwai ba di samlah puli gitu ni, tiba don hanya berjalan school berpikir, ba kacing thokot kedai gawe, kaba beli ya kacing pro kacing ya kacing jengai kacing ni bro angni ni bawa tilalong mau di samlah puli, ila pas degree master, mereka teng ni smart sama puli di bantu di kampus itu. Dan dari kita bom pada gaya persen terjadi ini ikut jadi bahkan tak asnam. Bagaimana bah dah beri jadi kenang say ya kenang tofat tiba mesti berpau dengan kejelan dari berpau seperti berkoi. Dan akhirnya yang hari dan mentang tayo ini dan yang lain mentang positif central beri kedua itu dah book fair mo ini ikut prepare kita kinong thok kita Panam ngasunggu jika men pak gawe kalau ba hang di sini kinong tho kinang buon le kinong puli ba kinang pina buon nang liang kejungi isama puli kejungi dan pemurang kiblan porsu ban puli ko le lai puli nang lembah ki mobile mo lembah ke internet telesi dan pendu mensiam ni kinong tho ko lada kiblan kinong puli dan dengan ngani pakai ko kejungi mansa nasutu dari ke ferry dia mo jadi di kana di isu motor di lesi kan ayam sih isu ni bisa melanjungi kantor pihak ibarat bagi smart berbuli di sini tu kana tema baku kejadian Rio ni di kejadian Rio ke ba luspa lah di polis kam jadi di ferry dia mau kini bawa nong tho isu motor bagi nong itu kana isu penrindur dan ki lembaga saudong saudon bagi don akan kita jalan lagi. Dengan ni, bang, jadi kalau kita itu kan mulai kalau khadu, mulai nang tho susu, kata jadi kan pun kan jerong, batnya wah bukan opsi terpilih yang diukur, kan tertui masa, bayi nang tho kan yang fereng, ada orang kepala dia, mau dah siapa yang kasih kan terus pak, dia juga nak ni awan dari untuk parti banyak stok bilang pada kasih author society. Ane di salon itu kat kasih author society itu sini. Ban dawalam mo unduan pun ruspa ila jauh ban itu kok kesulit kok perang jauh dari